an lína tásúlagam tá Pádraig an Muircheartaigh chun tá tú Pádraig bhfuil tú go má. Steve Morgan, Antaine, Tommy, gcluiche pod. As a de, chun tá tú as a de. De is ítach, 0 is like Marv. Better good me idir cúignú sé. Oh, sin go má. Ní me go húntaach but tá me cearcail Well, bhí mé rága raibh an aimseir Merv agus Marv Antaine nach bhfuil tá sé kind of on a head agus, yeah. I know it's not lemon choked, but yeah, they make on green and way. But a ceist, sulla thosaí am faoin cluiche, ceist mhór a bhí a chur ostom. Céim fágur gearnas an CLG an séisiúr bhfuil deire leis an Iúil. Ní hiigim an cúis. Well, I know tá sé an himplí ar fád an fágur gearste mar tá si chun béim a chur ar na clí clubanis, so beag na clubna ag tosnú goúanis. Yeah. So dúirtí bhfuil mar dúirt an ag deir an clé an seachtachatte nuair bhí siad thusan sin ag brunna an corn. Dúirt uachtarán cum luúchlás cléir dúirt thusa sé an peile dúirt sé thusa sé coimpi na clubna agus dúirt sé go bhfuil Chris Motas na himmerí bhín sé gimmer dus na clubna so comid béim a chur na clubna so fá agus it's true an rud é ceapan go ní ein team leis agus ceapan go le London mí hás leis but sin an CLG just ein siad cin agus is cum along well you see bhí mé rá an cuivanlat gach blian bín an chun dul timppel na scolan agus na páistí agus gachród chun an so ceart go Antaine an Sunday game ihe downnig nervvíisi dig déin of analyse an gluiche bí dinneháin ag coint fi sin dúir sé gohfuil go hunt dil timp na sco ní peidir sin en a niis léir dúnta agus fan apátí so but ní rah an CLG ag smíbar sin ní rah agus rud eile garrán eiletá gom na a immert có go meid nar hagan sé godí an nar hagan sé godí na cluhí lach ceannis agus an ceannis because meg immer down mar quickning share coast ein team go home long but agus tá airgid le déna fresh ní information which is lost the clear tá Jeff or ní this come came Deffer ní hiigem agus rud eile a ritlum beag an bharne sin línethe ag soccer agus cluiche eile so big na but tá sin explain about the club and it's well it's not lum hain comórtas na glove and all that but folks on crave been docked in been on tier galeric soolish na cluiche ar cúnda agus been been docked in ag soolish and sour agus na cluiche ammoníocht agus an cluiche peile ag bhí sé anna gear agus rud eile caiite smína freisin agus ní dálan grab an CLG ag smína be geart freisin chun sé anna brú ar na himróí I mean bí sé gimmer beag na gach shocked and dar shocked so má tá gortú a chur shockr bín cahu orhu Dr. Nash agus beidir dhéanamh níos massa so rudí mar sin amateur okay but mas tú an bhaineann séile na ceolcurmacha a bhí a bheith arsúil nó a bhí arsúil no nachhfuil no bun sé now beidir an blion seo beidir go méid cap spellmacha agus beidir go now lí an blion se cooing be sé difriúil líis but ní lí gom a meid sé níos a meid sé cogear sin nó meid sé níos spida ní dálang meid sé ní dálang meid si riad ag dul th neis gotí séú fadanis meid si de quick nu a miúil now beidir dermiú beidir go gréir siad seachtain nó coicís leis ach sin an méid ceapan si just seo matanis tá si explain about the club na agus tá daoine I suppose tá si explain about the himmerí galéir agus ní bhín comórtas ar siúil ní bhín éimlad ar siúil bín si galéir ag fanna go dtí deire an na craibh agus más tú freisin a méid Ciarraí an go Joan an Eoranis agus Graim ar Sam beag si Nero Kentapi sin, near Boeing she nurse meaning to the dubs. Then she'd come brought in the dubs and an Aaron Shaw. Agus make Ray Orga, be Ray Orga in the dubs and agus she craig the nish. Agus Beda go make Ray Orga egg burn show. But Nidal burn burn show go hunta. Okay, ta Clifford go hunta fa. Agus few out Shawnee O'Shea, been a long counter if he Shawnee O'Shea. Nidal go she go hunta shin. Ta she carcalor. It's Pelador Rezunte, but near she go hunta. Antaine in the talk go hunta fod na Clifford agus a jar Paddy
Tá Pádraig go má. Yeah, Pádraig go má bhí clé Sadarla bhí Pádraig go má Sadarla. The peile ní raibh go má. Sadarla hosí gimmert. An aibh le Pádraig ná, tá Pádraig an a bhar fád. An nuair dhéann sé Labhair líród, ní bhíonn sé sásta ri agus dul ar núnsaí, but Sadarla rinne sé sin agus rinne sé dhéann sé an difriocht. You know, agus croigh sé gcóna agus croigh sé deisna daoine eile agus fuair sé gá cúlaí freisin. So but nurse just feck burn shin. I mean, Lord of Park Mahampla, David Moore in the gimmert. Now, big session, Dara Ray, Tommy Kappa. No. Jack Cosando. O'Connor. No, need Jack O'Connor. Yeah. Jack Barry, is it? No, equivalent. Yeah, Jack Barry. Sure. Jack Barry freshen. Session on about. So Neil Lorna Parker, Larder, Tana Tussie have Mogga Lord, Dini Kusula, Gavin White, Toy Morley, Reno Begley. Agus an far unad sin Spillana honig. Oh yeah, agus sin rud eile fi Ciarraí tá panna Lorder. So sin an difriach ag an dera. An rud a hard an dera ná honig Tror, Paul Murphy, Killian Spillane, Aaron Spillane, Michael agus din eile hána siad agus rinne siad an a difriach agus sin an fága bú siad ag an dera. So ní raibh mór an idir an Gaillimh agus Ciarraí. Ní raibh. Becin ar an Gaillimh freisin Antaine. Look, Shane Walsh, the clear owned Shane Walsh, was a cicade la, but Sadarla ní raibh se le fescin. Agus an dinne sin Comer, agus an dinne eile Ní raibh bhí drocléig an merch. Bhí, níor scoráil siad. Ní dólam gur scoráil siad ar corrabeh. Ní scoráil an merch. So, like... An dinne Lorna Park, Bhí session go má. Timmy McDade. Yeah, bhí session go má. Terraculi and O'Nimmert. Bhí session on about. Bhí Paul Conroy-ish. Tá session ag immer go agus, but tá session, hosí session na blin to follow him, so tá session tá array imi freshen, you know. So anyway, on differ, just a kind fee on cash the court to worm, on Gapin May go make Ciarraí, I'll show him up. Ní dóla go make. Okay. Ní dóla go call Lord sin. Okay, sin simil. I'm fahak. Tá siad. So beg the dubs a rash an blin se cooing master. Yeah, I was run out. Just run a storm or yeah, well, bhí mar déananig tá brana faoi sin bhí mar déananig bhí rudí technúlar siúil ní. Yeah, bhí an cang, but just rud one. Nuair smínig you know, an cléthe lachanna sin a bailach slí Ciarraí. Is maithis cuivan le mé. Ciarraí ag an dara le O'Shea, Seánie O'Shea. Bhuaigh leis an cúlín. Yeah. Cosúla Cluxton. Yeah. But Caiitis mé sin ní raibh Con O'Callaghan ní raibh agus Captain Bain dá mar rud ag raibh Con O'Callaghan immert ar an lá sin go méid an bu ag blá clia agus ní blá clia róláda ní si choláda Níl mar sin níl Ciarraí choláda sin but beidir go dúigh féosorú agus an rud eile tá tábhacht freisin tá Bannister Jack O'Connor hána session haar national blin seo an session on difriach you know now on which session on Gapin tú go méid sé sás de fannacht oh beg cinnte céim fánach méach no céim fánach méach yeah ní dúirt sé éimre dúirt sé tá brú an seo le fearn Ciarraí bhí si tá brú dámanta agus mar ucail scéir eile céir faoi Desi an méid Desi mar bhainteoir a going im léine nó Master Desi Farrell agus Jack O'Connor imia. Oh, bat agus bóthar agus cé tuach gcóbhacht ar Desi Master im lá clia cé tá sin ceist an bhá will tú ní leon an sin no will tú céir fuúsa will tú díhíon will tú ar fáil am blin se going tú hain no beidir réach an tá lura beidir tá session ag lura post oh yeah okay beidir right ar an nota sin Pádraig tá míid imithe as bhí si go das mar is go ná bheith caiintleat be mé caiintleat ar bell slánanis gur mí mágad gur mágad Pádraig yeah bhil sin rud an isis Desi as Jack O'Connor ní dóla mé tá Pádraig uanta I don't know is gacáil is a gabh faoi clí peil gaelach ach nílam cinnte bhí sin feicimid